urumva murajya he filime ko nazizanye ultimate code an era never seen before in the history of ati ikintu cyo gihe umuntu atigeze abona mu mateka y'ikiremwa muntu tongera kana afite muri gereza munda kure nshaka kubona papa mura muri gereza ndashaka kubona papa wanje kana kararakaye bitsira rega mu gahanga mwana hina beto fera beto nako kana gato filime nuko itangiye my wealth. wa mwana ari ubukungu bwanjye haravugaga dutanya muri Denver FC country muri 2025 tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka? So you is not a man in his mercy. Ati mugenzi yu ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurikiza amabwiriza usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunoze n'umukobwa ziravuga igishwa. Waje kundaza hari ubaje kura muri gereza. Ziao yu niko yiswe. Ziao yu. Mick wants to see you. Mick arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo you'd better not pressure me again. Ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iya batarizo Mick wakaba waricwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze filime itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyica steka ryose. Bamuvanye jail. Nizi yabo yu. Mumujyane sha. Haguruka. Fite confidence. Nise umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru. Tayari. Gira vuba, hurry up. Filime tuyitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Nizi yawo. Haramuvugiye. Working for them. Ndekera kubakorera man. To be free. Wenda wabohoka nawe. Nabandi bakabohoka aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we Bite burumwe. Very exciting news for you all. Ataya na makuru agiye gucaho ku isi muza kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavanamo indwara. is finally available. Utarinze ujya kwa muganga. Na makuru yo gucicikana ku isi hose company yitwa Agasobanuye. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita kuvura y'ubwayo. The chip directly affects the Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. Agasobanuye. This area. Muganga zimbere y'abantu. life Ubuzima. about quality, not just. Niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza. And Gaia brings a new way of life. Ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya. Inize yakubaho. 我绝不让你成功，绝不让你成功。 Amuskobe hano ari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. 老婆，你都看到了吧？ Umva. 发明的芯片，本 Nakoze iriya chip. 该造福人类， None agiye kurya amafaranga y'abaturage. 却被米克变成了一场阴谋。 Mick yatwibye. 现在 None aha. 更重要的，解 Icyingenzi. 除盖亚系统需要。 Gaia system igomba kujya ahagaragara. 放心吧， Wigira ikibazo. 研制已经接近尾声， Vuba ngaho iraza gufungwa. 不行动， Mick nta ntambwe yatera. 恶性循环。 我们的老朋友 Munshuti wanjye ya kera. 已经在路上了。 Uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho.
hafi aho hari abahari. The purpose of Gaia, Impamvu za Gaia, not only to make the imperfect perfect. turashaka ibidashoboka ko noneho bikunda cyane bikaba agatangaza. Oh no. Most importantly, Icy'ingenzi kurusha ibindi, it marks the beginning of a new era. dutangiye sasa new era, kubaho bundi bushya ikindi kinyejana gishyashya. A new era of human potential development. Ati noneho ikiremwamuntu kigiye gutera imbere birenze. And everything that you see and everything that you feel will be Ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. taken. All the pain that you feel, Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. everything that you want in life. Ibyo ushaka mu buzima, ibyifuzo, inzozi zawe bizaba impamo. 一块这么小， Bishoboka bitera? 太夸张了吧？ Mbega igitangaza, biratangaje. Gaia makes the world perfect. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect. Barishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， Ibintu by'iri system bajya kudushyira mu mibiri ra, 不但会增强大脑功能、 ahubwo wasanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha, 肌肉和内脏功能 bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu. 来强化10倍。人体还可以实现自我修复，看来 Umubiri tuzadukomereka wirepare, 很快就会成。 nta kurwara. Excuse me, Nyihanganira uko bwahagurutse. is Gaia really for the benefit of the mankind as you said? Ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwamuntu nk'uko bivuze cyangwa. Abanyamakuru bandi barahindukira. She's simply a liar. Cyangwa ni ukutubeshya. Simply wrapping technology. Nta kuntu wavuga ngo tekinoloji Behind the machine's grasp human thoughts and destiny actually uvuga ko igomba kuyobora umuntu ayoborwa n'imashini, hidden cyangwa hari ikintu bihishemo, controller. cyangwa byakunda hari ikigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo, 如果在原芯片上升级， ni original chip 那 cyangwa 么这个终端 wasanga ari terminal 编码人类 cyangwa ari programme ikontorora neuron z'umuntu, uburemangingo 会 bw'umuntu. 控制啊。 Ni gute nervous system y'umuntu yakontororwa? 孙子，神经， Yaba ufite amaso hano cyangwa 那我们 nervous system ikontororowe, 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya, Always. bazahoraho. Human history has proved Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje, that a great wave of progress, twese tugomba gushaka ikiduteza imbere. and only those who have experienced it, Hari abashidikanya n'amaze kubya experience nka cyazamaze kubigeraho. will truly feel the magic of Gaia. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia. Hey, Yewe, what are you doing? urakora iki hano? Hari uwaje aho bari gukorera. Tangira kuba security. Ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching. Ari wamanutse agomba turajya hakuno baje kubwira ibya Gaia. Mwanda. Hari uwaje azarase wa mushoramari wa muganga amurasa kwitama ku rutugu. Umukobwa arimo arafotora, arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri Gaia. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. How many times is this? Ibi bizaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana, buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu ni umupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Nzanira ziriya kode. But they're not what we think they are. So, None Past actions have failed, ibyo mainly twapangaga byanze. because that time we have been unable to track their movements. Bari abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose abo twagiye dushyiramo ziriya device. So I like to borrow someone Hari umuntu nkeneye kuba natira kugira dushakire izindi kode. from you, Mugutire inde? Xiao Yu. Ziyawu. Aho tukamenya bakura gereza, the one man who betrayed me. wa mugabo wangambaniye. And how do you expect to make him obey? None ni gute yatwubaha? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu ntago ari imashini iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe. Intege nke. Kuri inshuro Will make him obey. ndatuma atwubaha. Barashaka Ziyawu ngo bamukoreshe kandi mbere ngo yarababubahaga nako yarabasuzuguye. Sorry, ko filime tuyitangiye hakuno sasa muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu kwiruga inyuma. Hanare gendas yitonze ni Ziyawu.
Urumerewe neza kuba wongeye kabona izuba. した人はないさ。こういうやつ。 Nta muntu urancika ari muzima. でも Niwe munyamahirwe. 本当の自由に思うなよ。 Uraceka ubu ngubu utafunguye ra? また会うぜ。 Humura tuzongera duhure. 可惜没机会。 Uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. Baramvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. Nizi ya uyu tambura imbunda. Aiwe aratangira. Bayise ultimate code. Masasu byanyabyo. Nakubwiye Sankara sinjya mapfunyikira. Hey! Aiwe! Papagasi! Hey! Shagucika gereza bari bamukuye neza. Tayari. Za hakuno gafunguzo ke pingu. Isemo kwicikisha. Grenade mande ye. Yamuterura. Bandi ba security bacunga gereza. Twabonye nyirigaya nawe aramushaka kumukoresha. Bisasu. Shagucikana amahoro. Buke arabangutse. Bata umucanga mu maso. Chenga umutwe. Fite speed mu kurasa kwe. Bonani kimodoka. Bana menye cyamagara razanaga hakurya. Bana mimwe iraturitse izindi. Aratangira. Sigaturikije gereza yose. Tayari. Kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye. Bice ultimate code. Turore. Ngoto. Grenade bazanye nyinshi. Bari muri desert. Asa hakuno kuramo ikiryango. Naga byitayeho. Arabivugana gace gace. Modoka irangije. Zimwe ziracyayoba. Bigeri zamumezeho. Target. Mwanda. Kagabo kakomeje imbere. Bagabo nago bava kwizimu. Ageze aha abona hari abari hasi. Target. Mbere y'imodoka irirenga. Tayari. Komuteri nayitezamo. Baramushaka ari muzima. Kandi agonga inyuma. Tayari. Bano bavayo. Baboneza ko modoka ariko kimodoka kirakomeye. Karashika yivirayo. Arangije parika hano neza. Azana sasa machine gun ku modoka hejuru. Yewe rekura umuriro. Rekura amasasu maze ndore. Ya mukuzimu bare ku igisasu. Bayise ngwiki ultimate code. The premier once again Sankara. Ko dutangiye. Bwatinze. Uwacikaga
kwaga kangutse ari hakuno bwenge zari zagiye niba yaguye igihumure ayiwe kubyuka n'umunaniro wasekaga yumva akajwi banza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bite Xiaoyu. I'm Nosy. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko nagiye kuzanya hano sibyo? And you should know my answer. Nawe isubizo byanjye urabizi. If even a top killer had a weakness. Ntabwo nanzi ko umwicanyi nkawe uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say. Ndabita abantu benshi bakunda shunga bavuga. Abagabo bazawo. Akiri aho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu n'akana. Nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Madamu karakana kabo. Mugenza mubwije ukuri ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana n'uwacu n'uwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura Leather Beam. Leather Beam ni urumuri rukata ikintu icyo aricyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe n'abakiri makora. Deba uburyo gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, ndakundemera ibyo nkoresha. Deba ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyewe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Nagusezeranye. West area F country. Hakuno hari abahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Saa mukomeza akazi. Hari extermino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti. Tayari umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza n'aba system tangira gusa nk'igira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data arakanguka. Tayari abakanguka barakanguka nta buribwe. Buryo ameni bawo nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini kuro bwa computer tugunya hakurya masasu ni bayumva. Irinde
irindi mu rutugu wapi mu gahanga aratuza barimo barapimira ku bantu ibintu bitajya baho muri siyansi kuko rero ubushakashatsi ku kiremwa muntu ntibibaho umuntu ashobora gupfa muri mu bushakashatsi wa musore ziyawe uyu yemeye korera wa musugabo amuza hakuno bahure ndashaka kunyisha abagabo batatu data iri mu modoka yawe ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha arashaka imwicira abantu batatu who are those uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru yitwa Enoch rwose yari umunyamategeko akora X Corporation uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo yabuze imyaka ishize uwa gatatu ni muganga Ziyawo n'uyu musore yitwa Ziyawo yari gaya designer nawe twarakoranaga yacitse imyaka 2 ishize yitwa Dr. Ziyawo tangira kubona ya video kagakobwa kashutinze kamufotora afite ifoto yawe amwicanye Enoch kanda stop kagakobwa niko ndibuhereho kama ya mafoto tayari pakanyeze kuri Claire kumwicanyi nanjye mwereko ndi Claire nanjye mwice kila aho ni mu gifaransa ngo ni Claire nimba ari karere je ne connais pas usumwicanyi ukiramo akantu ka gifaransa ukaba kivuze kila Claire umutetsi kuka kuker sanko ya hakuru muji baturage bari mu birori biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza mu microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara gupakirika baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga aso hakuru ni Ziyawo you yambaye neza ni wamenya kavuye kurya ibigori vuye gereza munini haraho yahereye Bowazi mfasha akantu gato bamuskoma uvandi你放过我吧！ ubone ngo tebo urwose wagera hano 做线人就是玩命啊！ ubuzongera bishe mu byago namenya ko tunaziranye 这差点被人干掉，太别！ nari nitwa iminsi imyaka igeze kuri ingahe bankurikirana 你怎么又来？ none urangarukiye ni cyane munini cyahaka 我这一个人 wavuye hano afata imashini yacu 你的意思是电脑？ laptop ndayimena bahaka bakunda imashini zabo aho kugira ngo yimena nagaragara ndagwa amakuru yose ukeneye ndayimena bonke 都行，放下我宝贝。 aho kugira ngo wice imashini yanjye basi pereza umukunzi wanjye yikunda laptop yacu 帮我找几个人。 haranshaka kunshakira 又找谁啊？ abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere kanyira mutema cyo kanyamakuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru hakuno hari abakareba nihanganira gato sizema 哟，这不是叶大记者吗？ niwe munyamakuru y'imisi ye bahita sheni 你喜欢吗？ ushaka kunda ibirori 特别棒。 byiza cyane 我一直啊都在关注你，你的报太精。 rwose wa mukobwa narakurikiranye cyane rwose amakuru utangaza ni meza 其实啊，你没 gusa urazi akora ku muhumetso ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi nyakuba sheni 都名人， uri umusitari muri uyu mujyi 人那些可就不好了。 ndamutse nkusohoye amakuru mabi ntabwo byaba ari byiza kuvuga ngo ukora ku muhumetso w'abakobwa 那是。 先走啊。 哎呦， nyakuba sheni bebe lulu mukobwa akiri aho ifashe gatoya telefone isa nk'ikwa Marikisona kirayimwambura mbere telefone yanjye ariko 跟我在一起聊天还玩手机， ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo 不礼貌。 uvugana nanjye 申总不好意思， mbabare nyakuba sheni 是陪我。 ngomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 7彩以表示歉。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru Ziyawo you bamutumye Enoch ariko kuyu mukobwa yafotoye Enoch niwe uri umufashe kuba yamugeraho
akuno kuri isize yaje kubataramira gira faster arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye mbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe nimara mugana nje kubasheni wande kwereje buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azakuna wowe urinde sha utanazi gute wamaze nkumenya si unkurangaburira njya kuri iwanyu murarwana numva muva musore kapaga sinashibye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba nyorije barazimena wowe ndagucyura bakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba uranja nahende kura ni bwabutaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari nakanake barakingura ngwino ugiye gukora iki wembaza busa ngwino aho nje wende kure we don't touch me mwana wanjye ziya ntegereza hano sibyo mama aragaruka mukanya sabo ukaga mwiza itonde nyina nagasezero yazana hakuno kakanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ enoka umuzi iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者。 n'umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片， ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya enoka umuzi ibingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asanga ufite za super sava 比 CIA 都厉害。 afite za sava ajya gukorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za sava agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda komanga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo uru rukuta ni uruterano bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru ba enoka yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye n'amafoto ya enoka nayo afite mu nzu ye tayari 一诺应该很久了吧？ umaze igihe kirekire ukurikirana enoka 我的工作需要敏感性， umva ubu kazi kanjye gasaba umuntu gutekereza 一诺 cyane 的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 很全面。 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 我看你是利 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki 一诺的目的是什么？ ibyo ushaka kuri enoka 但我可以确定， ndi shuwa 我并不是敌对关系， njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka 可以合作。 ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumemukira nabyo ibyibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urwicanye njyewe
kumbe wa mudamu we hakuno bamukoreraho ubushakashatsi huje abana abo bantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaia X Corporation mudamu ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani tayari ukabukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe rwose uturayimuteye microchip byarangiye uba igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba malaria yikiza iri ni itangiriro just the beginning 我不管你和伊诺克什么关系，我只要伊诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoka yishyura nubwo yapfa ntacyo bintu nkwaye gakobwa kazanye na Enoka nako kuko aramushaka ko yapfa ubona ko yaragahemukiye dore umujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto izi yawo ukabwira mu makaritiye umva nagiye nkurikirana Enoka nose yagiye agenda na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kaji kafe ka Wonshku avuye muri Wonshku ajya mu Biryogo makaritiye y'umushinwa bafite amazina asekeje Hanshwi Wonshku Tanshwi na amazina adasobanutse barashaka Enoka aho badasya kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoka araho hafi koko dore nabo bari inyuma ziyawu yu akuru iyi foto yewe bari turi imbere in front of us akira harakanu yamuhaye shyira ku gutwi ni ka écouteur self anglais cyanyeza ni earphone zi mu gifaransa écouteur yuko mutana pipo tazi cyanyeza kwa écouteur mu cyongereza écouta sentire center karicha kacha pipi cyongereza avuga ni macuri aho yakutiga ni binene biragatsiro Enoka aratangira amenye ko bamukurikiye tangira gukina igitsi mukagigi arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoka ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose na abasore nayo wagayaho baragigira tayare gongo ikigabo kirabangutse nacyo bose na abasore yazabura umugabo arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutrakinga za hakuno arabangutse 3 o'clock direction burasirazuba kumbe umugabo afite akora kwa nabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon kureba neza umuntu rumeze nk'uruti kumbe nyuma ye Enoka box cha Enoka nyuma ye bose ni abasore ntago bumva ziyawo uwo bamutumye ugira ngo Enoka nagiye kwivugana umuntu bose ni indwanyi bafite byakode batewe na X Corporation kamwambike cya gisasu ukuboko muri kirasa unyica uturike biratangaje cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye kiraza guturika mu kanya bose batangira kugigira barabeto bivaze mu nzu
gusiringa urugongo bitanga iki Yome muzemo eno kare mu bibazo eno gakorera uyu musaza Mr. Mo fata umugozi rutsinga ninga kagabo fata inyundo yewe ambabazi fata agatebe bose nawe uva kwizima mfite foreze nagutobora ngutera umusumari mu gahanga yewe agatera mu rubavu agacumita gatangira kuvirirana bose naba Agasobanuyye bazi yuko nabone n'amasaha make gahita umubiri wirepara baratangira ku makaro vuba vuba inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo muri quartier zose aramenya aho umusore aherereye baratangira afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic uyu nawe n'umuryango n'abatsindira indi nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage ahase ko batwibye twembi moto yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara umwe hasi hejuru bayise ultimate code nakubwira cyane da premier wumva sasa hano amujya kure gato yagiturika tayari gakobwa nako kajya modoka yako baje uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri Agasobanuyye muri Gaya abura gato anabubaka imihanda eno akamodoka muzayicisha munsi cya hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata mucyanya ambutiyeji urumva ambutiyeji mufashe nawe no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiyeji vuyemo mukobwa afatiraho tayari nakubwiye sangara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi wari dutse tayari bose zirahigana I don't think that. Agariko mbiceka We will be enemies. Twakabaye turi abansi namahitamo mfite Source code. mereza code An ambition. niba ari miko yigutumye The source code fall into his hands. ntago natuma ijya mu maboko ye Slaves. gicarenze Did they make you rebel against him? ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinye cyamba kuri we Source code. Come on, get it. niba ushaka source code nako iriya code umurikire Like working day. umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye acana moto zinga icuma girenza umusozi bose ni abasazi arangire kura X code inyuma uyu nawe atarayibona ayibonye wenda agasasu kamuvaho undi amanuka mu mpangano y'akamoto yewe igisasu cyafungutse akinaga inyuma kiritura umusozi kode ariko ifite mu ntoki arashungumuka arifata hakuno uzabikora uri umunyarwanda urebe ko kadacomoka akaboko kode ya mbere arayibonye n'eshatu zifitwe n'abantu eshatu wa mbere arapfuye ariko kode arayisize Bushinwa si igihugu umusozi urariduka hagashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi ikomera agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda mensiyemo kumbe hakuno
wa mudamu waziyawe niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuza. Boss. Data shows that Song Jian's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu bwanze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntabwo ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gaia Corporation. Urebe system uburyo ihagaze. The famous reporter at the press conference appeared to Miss Xiao. Uyu mudamu waza ari umunyamakuru wadufataye cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibyaga ya corporation ari kumwe na Ziao Yu yakize rero umunyamahoro. Ase nkwigisha icyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene nashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma wowe na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Yabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta no kumara abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Vice Ultimate Code. Nakubwira cyese Canada Premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akari mukaragenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kakiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wina wakagora iki? Urabana kizaje kunonuka reba kuraga hubanuje. Kizaje gukora taye ube kuri abantu babyibwa nkabe bakenyeye matera. Ujya hapa vuba vuba. Ujya kuri taye reba kuraga kuruye. Ndani vuba vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Mfite icyumfuta inyurukansi iriruka. Zo kuri baba bakobwa be Kigali ubyukira ku mateka konje. Kagenda kabyibwa ngo ndategereza bo ukenyeye matera. Afata feri. Modokora ho gatoya. Irirenga. Itakandagira umuriro. Aiwe turi mu bihombo. Boss nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Bushinwa. 我们不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Ushimye ibiki byambere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. 你 Kuki se? 为什么要找英诺？ Wahora ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye. Ya. 没想到 Ago nari mbizi. 我们的遭遇。 Ko dufite inkuru imwe. Dufite inkuru imwe gute? 18年前， Imyaka 18 ishize. 那是我永远抹不掉的记忆。 Batangiye guhiga umuryango wanjye. Bica mama na data na nyirakana gato. Enoch mwenyewe. 我一直忘不了那个画面， Ntago nakwibagirwa uwo munsi. Ni wabikoze. 失去家人的那种痛苦。 Nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango. 后来，我被好心人收养， Hari abandi bamfashije barandera. 好拼命学习电脑技术。 Natangiye computer na technology. 当年 Mfite impamvu. 良知的记者， Nanjye nahanganye ni corporation ya Gaia nk'umunyamakuru. 我一直在寻找证据。 Nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nshaka kwishyira hasi. Nshaka kwerekana ibyo bakora. Hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company. 实在不敢想象， Ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaia bakontororwa n'uriya mugabo. Nshaka kujya bakontorora
ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mu gihe gukontorora ko habaho no kwica yabikora. Boss, Program is disconnected from the chip. Program yabaye disconnected. Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. Ati abanyamakuru kasatabaye na Xiaoyu. Useless. Wang mozi ubusabusa useless na chukora na chumazi. Boss, the data shows that Song Chan's brain rejected the chip's commands. Atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora, uburyo ubwonko bwanze komandi. I have great respect for each and every one. Ndabubaha nk'abakozi banje uko muri hano mwese. And I appreciate your wisdom. Kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose. Boss, fix this as soon as possible. Turaza kubitunganya vuba byihuse. Byiza cyane. Loyalty and trust. Loyalty and trust. Principles of our corporation. Corporation yanjye nikikora. Memba neza kugira ngo nankorere neza. Areba umwungirije. Kamwite nka manager. Anapureyinga hakuno. Abanza zinya mashini. Hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? Iyi mashini ninde uyikoresha? Bararebana. Lewis. Boss, ni Lewis. Kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yica washatse. Boss, I can explain. Nasobanura. Na hana senyo. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. Uranga kumushinga wanja ku isoko. Yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niyagera ungamana wari wese ibintu bisambaho. Umugabo afite na Satellite X Corporation. Mushinga utangiye kira agasore gato. Genda shakisha bona abahanga benshi batandukanye. None akuriye. Ayiwe. Muzehe noke. Muzehe. Niba rwaye umutima. Afite ibintu nakunanywa. Kume mugangazi yawe arimo aramagara. Zenabi. Arwaye kat side rubaga imande. Meze neza ra? Ntabwo meze nabi cyane ni kat side yari zamutse. Kode ya mbere yarifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye amusore ziyawo. Muze yikangamo. Fite kode imwe kandi nanjye kat side imereye nabi rubaga imande. Ubwo nayo ninzamukana sinzi. 莫先生究竟是什么人？ Nyakubamo X 公司前高层，机器之王。 Uwahoze ahagarariye X Corporation nako wungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru. 帮我保管好源代码。 Komeza ufata izo source code zose. 放心， Ntugire ikibazo. Zifite umutekano. Atwa kuri imodoka yitwa Forodo. Hari abazita ngo ni Ford. Uzabikora guzamana niyo fana o na rana da. Forodo baparika hakuno. 莫先生， Nyakubamo 我已经帮我们入清了 X 中， Louis yaradufashije. 接口已经装置完毕， Terminal to X terminal tugomba kuyihagarika. 无法继续协助， Nta kintu twakora. 所以我们需要现场人工操作。 Corporation tuyishyire hasi. Sasa bano bamaze gutandukana na mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi corporation zabo. Bafite X terminal uri afite X Gaia. Mr. Mo. Twakabaye iki? 这时候 Ku bwa none aha 眼睛行事， tugomba kurikira dukurikije situation turimo. Kwa gavanamo ekuta arayimwambika. Mwambika na ka kamera. Sanga ugenda bose bahuje inkuru. Kwa bwabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana. Tayari. Aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino. X Gaia niyo umukire mukuru. X Corporation. Sasa kuna hao bakina urusimbi muri casino. On his own. Ndani.
nawe yahoze muri Gaya ayikorera aza kwigomeka ajya gereza 很久没见 gihe kirekire tubonana umeze ute 死亡谷是一个好地方 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo mfungiyemo 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人 abandi barapfa 只为了一个目的 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe 少爷 Xiao Yu 源代码不适合在你手上 ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code 适不适合 ndabizi 我知道 kuba mwafite akabunda gatoya 是 icyo nkubwira 不是你我说的算 ntago ari wowe njyawe cyangwa njyewe umukobwa kureba afite imbunda kugerekaho imeza 我先生从来不用枪 mo ntago ajya akoresha imbunda kumva wari waje ni umwicanyi yambaye kamasike amusigaho siyo nawe nava ku izimu tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukire mukuru mani nyagasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntago abashaka Xiao Yu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba 已经晚了 igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma madamu wa Xiao Yu ari hakuno niyo bakoreraho experiment Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb 私の虎しは ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga bazana hano kimwe gitera imisumari Muzuru arakanu amuteye kazamuka Muzuru aziminyuna 我很好奇 mfite amatsiko hagati yawe na Xiao wa mukobwa nawe yafashwe misezi ye 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga komeza tugere injiji bogus Xiao Yu urayima vuba aha cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electric chair bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe tocha bakuvuze muratere kumubabaza 知道在哪里？ nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba ndashaka kubonana na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imbunda ndasava iminyururu tayara kuraho bya kamera bapagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasaba bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse mbunda arayumva sasu n'umuntu tayari buruhoro abagabo arashaka izindi kode ebyiri
ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwaza nkimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitaka tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Xiaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Xiaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore ukakandi kareshya kirekura amasasu uru ni urwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsindamo indani ujya hapa nacyo nicyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari Xiao nakava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala da Premier arangije paturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uriho ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura ngwino kirahaguruka kiritunatuna box bikanu birahindukira ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfamura sociale murero apfe biceri avayo Xiaoyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka 20 ishize 被带到 X 公司， umwana ajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya 一 mbere 袋幽灵芯片。 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望
yarebaga hazaza imbere byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere ibyo ni inkuru mereza source code iyi ntambara yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije ese ubuzima n'amaraso wabukura he wabona ko ubwifuza arangije ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe umva nkubwire Mick nazuza niyo gatatu afite za kontrol isi yose imyaka 3 ishize hari ikintu yazamuye intwaro zihambaye za extermino nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu ibyo nibyo ashaka gutangira hari disk 3 zose source code ariyo extermino nta yindi ashaka gukora self destruction bamwe muri mu bacu bararimbuwe ziyaho yu ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro hari ikintu twaremye cyarimbura gaya kurimbura extermino wenda ikiremwa muntu kibaho kikishyira kizana aho kugira abantu bakontororwe bareke babe bari free tariza kanyanga mu ngo ushaka kujya free kuba uri free hahitamo na yawe nyamugangazi yawe aragutegereje kuki ariyo n'ugwitwamo nagahisemo ahubwo ari njye kuki mwama amahirwe rimwe na rimwe ushaka no gushidikanya nimba natwe wacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka cyangwa turi produit za sinyari muzarwaye cat side rubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugeranye nafite mu rwaro chip muri we excorporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka bona uburyo imbaraga zikura prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa ncagiye mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye nazaza ari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi zakomera kurusha yari komeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyoni n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro dore uburyo umugara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira, abantu babaye digitalized. Impumyi barareba, dore abasirikare akazi kagihari. Kaya Excorporation North Area. Harabari tayari. Kirao haruwa yaje kureba muganga Xiao Yu muzee Xiao Yu ndiso tangira kwibuka se yamutaye kiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi, uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiao Yu waravutse uvuguye uburwayi bw'umutima budasanzwe, nako ndagutunganyije kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye. None no kubw'ibyo rero
你就把我送进了生不如死的地。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho 当时为你做第一代芯片的 wabaye wa mbere twapimye iriya chip wa mwana 之后，我发现是不完善的。 nabonye rwose bitakunda 片在你的体内， ariko umubiri wabaye umunyembaraga 这排斥 umubiri wanze gukorana n'iriya chip 我和 hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mick arimo aragukoresha 他用你幼小的生命做 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike yegera se 源代码在哪里？ source code yindi iri ya gatatu uwele 13e source code 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora 所有 ibintu 的人都万劫不复， ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe 酿成大错呀！ bizateza ibibazo ku isi wibeshye 我不想搭上我女儿和她母亲的性命， ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanyu ariyo nkoreraho 他可是你亲孙， kandi 那就在那个时候 ufite n'umukobwa w'umwuzukuru umwuzukuru wawe ari we mwana wanjye 知道， kandi nicyo nkubwira 把源代码交到密克的手里， n'uwahize code Mick 放过他们， ntago azatuma mu muryango wawe ugenda 没有思想的机器， arabahindura imashini 活着。 babeho icyo ntabwo bindeba 你看清楚， urazi 这样活着的人， abantu bakomeje kubaho nkawe 的人还要痛苦。 abantu bazashira 密克的阴险毒辣， kandi urabizi kurusha uko mbizi 了解。 Mick rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome 消除芯片控制的机器就在这儿， ibintu hano babikontorora 一切就都结束。 merezo source code ahubwo wowe ufite 如果要有牺牲，你是救赎自己。 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo nawe ugiye kwitamba What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo 他想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka ziyawe yu arangije umukobwa avayo nawe musore dore ngizi nimbuzi yaso nimbuzi gomana arangije arazifata mwana we azikubita hasi nanga azimennyawe arazisiga arisohokera 儿子， mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你。 hari ibintu byinshi ugomba kwibabarira avayo yitonze aza hakuno wonswi nawe amwicara impande 我怕我下一秒会后悔。不想， ndicuza niba nshobora kwicuza mu nyuma n'izindi ntambwe wenda bazakumva 他能完成他所做的一切， ati reka ngerageze kurangiza ibyo natangiye 不想留下遗憾。 ntabwo nshaka kwicuza ukundi kumbe hakuno muzehe tayari System connection successful. system imaze kwiyesitara neza yinjiza source code ko ari eshatu chip zirahura system atangiye kuba successful akiri aho araraswa kumbe abo muri gaya bahageze
amasasu muzehe uhungu yaje kuza muzehe baramuhaye barekuye amasasu menshi yabiri yakurikiwe aho yarari muriro Bavayo bitonze barazifata uko ari eshatu za kode tayari excorporation mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupimira ku bantu n'ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Kumbe dore hejuru ku nyubako. It's cooperation. By the digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tujya turonkinze birakoze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku stade dore ikirengo kirahinduka. Dore iminyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans un personne. Umuntu umwe. Un personne. C'est le français. Muze. Muzajya ngira chip mu bikuremo. Apfuye bagaruka ibuntu. Abikubise hasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu umutuku. Yageze hano. Bona biri kubera. Bana cyacu. Pakindani. Tayari. Kamera zimureba.
abona baritegura. Boss, Xiaoyu's not dead. Boss Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiaoyu? Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kazana ho gaca hakuno. Umunyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanyije hano. Ndavuze ngo oya. Kumbe ari mu ndani. Dimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yaba bariye. Buhoro. Ashaka boss mwenyewe. If you exterminate by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyera ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanga bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Ibyerekezo byabo bari guturuka. Inyuma yanjye tayari. Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba. Abyiyumvamo nawe ni umukorano. Ndani kwa boss muri baratwari ndani kumbe Xiaoyu gisasu abuza gato yakarashika murasiye muri Dead Valley gwicanye kazi gwa boss. Next corporation ndani atangira gucya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized, bamaze kubinstalamo zira microchip. Bivuze ngo bana baditonatinze exterminal bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite. Uyu we ntagapfa kumva uburibwe. Isasu kirabyikoreye. Mfite imbunda. Banakabunda. Katesha isasu. Yawe. Tayari. Arabangutse. Sasu barera seriga kavinga. Hakuno kwa mwenye mali. Boss afite confidence. Kagabo kamwitume. Karasa hakuno mu kimashini. Musoke. Stop. Muhagarare. Get back to work. Musubire mu kazi. Ko boss. Arasu wa mbere. Sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka. Nawe naseka. Kabisi. Gira vuba nawe. Genda ukupe exterminal. Bossy. So you really are the top killer. Kabisa urumwisha gatangaza. Usari cyo numva. Kucitanyiyunga. Together we could control the world. Twembe babiri twa control isi. What point is there? Seyo ngingo bwoko cyumbwira. Controlling money these people. Konrad adatekereza. Cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve negereza umuntu muzima. Twatera imbere twembi. Ari ndimvugo dufite. Ingaruka z'icyano urupfu. We implanted her with a chip. Iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected. Umugore niwe wenyine umubiri waza gukora n'iriya microchip. And you know the consequences. Kandi ngaruka zizi. As for your daughter,
kubw'umukobwa wawe rero kubw'umwana wawe ntacyo bitwaye cyamanitse kuri etaje ahantu atana kwirukanyira gifungura ikirahure reba ahantu akana kari hejuru kuri sitita wa nk'icumi wagerekeranyije etaje ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntabwo bindeba ntiyarwa n'umwana wari yariye ntabwo abuze umukobwa put it rating at extamino irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage gakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. Got to tell you, I have already developed enhanced chip. Hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Nijya munyambaraga muri iyi si. Nawe niyumva. Kigabo kirakomeye. Niko nawe yanze kuva ku izima. Ukora mu gihorihori. Aramunaga mugarura ataragera nahaje. Mukubitisha umuriro. Biri mu biranga. Ayiwe ahera mu karungu. Ayiwe. Mukobwa aracyagerageza. Hari code 3 zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare. Izo code ntumbaze nimba zizi. Agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru kwivi senzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za kode zikora 3 arazihuza kode zirigaragaza sasa nuko itazishyira mu mashini extamino igahagarika ikaba disconnected. Stop transmission. Dore si yose umukobwa system launch is terminated. Irahagaritswe irazima. Dore si yose ngo abantu batangira kuzanzamuka abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru nukwibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dore si yose yagabanyije population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane kiraramu kubisa uruti kureba na system ye bayagaritse jombe gisongo mu mukobwa kakanyamakuru kazi sasu yashoye ifaranga ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye hanga muri technology ne babikoraga wanswi yajya hasi. Gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Ngenda bikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntabwo nitewe niba nzabaho cyangwa nzapfa nzakurinda. Ngenda umunyamakuru usanzwe nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka Gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara benda kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bosi recognition failed byanze byakiragamo yahindutse. Mubiswe ningo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bosi hasi.
taragera hasi mutsindagira ku kandi kamashini naye rwacipu rurazamba. Barakomeye bagabo bose bari digitalized ntago bareba neza barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda kick ntava hari bose babaye nk'ibyuma nta n'umwe wumva. Patege cha mashini mukomye rumashini bose bakomeye tayari. Fata umugozi arambira Niye kumuturaho cyangwa da body systems of error utangiye kurimbuka. Nagisi yarimbuka kubera wowe, nagisi yarimbuka kubera wowe. Bamukomya ngo microchip ijya mu rutirigongo naho bwarahinduka parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Ayiwe tayari. Akana kari hakuno. Ayiwe yaza akana kari kuri etage nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage ambanza akana hejuru nacaramira wenda akana gakire arakitangira. Kana kasigaye karira ni kaze biva niyo bigana. Mudamu nawe yaciye ishene bakana nako imba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari. Mugira ngo alo waje hakuno hagira arangira umudamu afungiye. Banaja niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye mugira ngo yanyu nashizemo ndakeka n'agafimero kagenze bahita rya zina ryayo. Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, naimaze igihe kinini nahari nari nahuye n'aga probleme. Channel yanjye nyine rero hakinzwe tu. Channel yanjye nari narayibuze ariko uyu munsi Imana yamfashije channel yanjye iragaruka. So niyo mpamvu nabahaye igifilme nyine kirenze. Nizeye ko icyo gifilme nabahaye ko cyari kirenze. Nizeye ko icyo gifilme nabahaye ko cyari gikubita. Nizeye ko buri umwe wese wakirebye ko cyamushimishije. So guys, twe intego zacu ubundi ni ukubaha amafilime mukishima ariko namwe mukibuka kuri subscribe. Icyambere kuri subscribe, kuri like, kuri comment and share. Like, comment and share. Ibyo bituma ngiye ngira courage cyane ariko cyane cyane subscribe. Ubundi iyo umuntu apostinze video akayishyira ku rubuga rwe rwa YouTube none ikaba yageza views nyinshi cyane, icyo gihe bimutera courage. Bimuha nyine gukora nyine agakora cyane agashira izindi filime nyinshi cyane bitewe nizo subscribe, nizo like, nizo comment, nizo share. Icyambere kuri like, comment and share. N'ubundi ibyo byose kubikora nta kiguzi, nta mafaranga utanga, urakanda gusa like, subscribe, comment. So icyo nshaka nuko twaba umuryango mugari, twaba nyine umuryango munini cyane. Tubaye umuryango munini cyane ibyo byanshimisha kandi nanjye ibikorwa byanjye noneho byaba binini cyane. Rero kugira ngo udufashe tube
umuryango munini cyane wo gukora subscribe tukaba benshi ubundi nanjye nkajya mbaha ibintu birenze bitwika. Kora subscribe, like, comment, ubundi ngiye mbaha amafilime meza agaragara neza, ariko nagarutse ku mafilime meza. So kora subscribe, kora like, kora comment and share, ubundi tube umuryango munini cyane, ubundi mutangire mubone amafilime meza arenze. Yeah.